Ngiye kubasuhuza abantu b'Imana aho muri hose aho mukoraniye, ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. N'umwanya mwiza twumviriza ikiganiro isoko y'ubugingo, je ndakibashikiriza. Banyita Pasteur Christine, ni n'umunezero mu ntangere yo kongera kugaruka imbere yanyu kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo abaho umugisha. Nongeye kwihanganisha umuntu wese atanezerewe, yihanganire muri Kristo. Ubundi nta handi hantu dushobora kubonera amahoro, dushobora kubonera gutuza atari muri Kristo. Mw'isi nta mahoro itanga, mw'isi nta byishimo bihari, ariko iyo twigiye imbere muri Kristo tuhasanga uburuhukiro. Uyu munsi wa none rero ndagufitiye ijambo Imana yashize ku mutima rivuga ngo n'ubundi haracariho ibyiringiro, haracari inzira muri Kristo, haracari ibyiringiro. Ntihanganisha rero nk'uko natangiye ndabivuga abantu batanezerewe, abantu bariko baranyura mu ntambara, abantu batabona inzira. Ariko nagomba ndakubwire ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo ubona byazamutse Satani akaba ariko arakubwira ngo hahiye, Satani akaba ariko arakubwira ngo karabaye, muri Kristo nta karabaye. Kandi muri Kristo dufise Imana ijya izimya umuriro. Haleluya. Ku bana b'abantu bashobora kugukuraho amaboko, bashobora kukubwira ko nta cyizere bagufitiye, ariko inshuti yanjye nagomba nakubwire ngo muri Kristo byose birashoboka. Bishobora kudakunda uyu munsi, ariko ejo birashoboka. Rero ntiwitakarize icyizere, ukwizera ni Kristo wenyine. Jya umwizera. Yaravuze ngo nimuze kuri nje wabarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Jya umwikoreza iyo mitwaro rero. Jye niko yayivuze, mujye muyikoreza Kristo. Ntabwo umutwaro wawe Yesu Imana yawunaniwe. Jya umwikoreza iyo mitwaro yose uko ingana, ubundi tugire gukiranuka, tugire kwezwa no kwitondera amabwirizwa y'Imana. Iby'Imana idusaba biri muri Bibiliya, kwitandukanya n'ikibi, turindirire muri Kristo. Kurindirira muri Kristo no kuvuga ngo ntandukane n'ibibi, ariko ninjirire muri Kristo, nicare muri Kristo. Haleluya. Ndamurindirire muri Kristo. Ndindiriye igisubizo cyane muri Kristo. Ni ugutandukana n'ibibi, ni ugutandukana n'imico mibi, ugategereza Yesu. Nuko numva nabikubwira. Reka rero twumve ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima. Turasoma Itanguriro igice cya 21 ku murongo wa 15. Haravuga ngo amazi yari muri wa mukuza arashira, arambika uwo mwana munsi y'igisaka cyaho. Aragenda yicara amutumbereye, amwitanguye nk'aharaswa umwami, kuko yari yibwiye ati noye kuraba ipfa ry'umwana wanje. Nuko yicara amutumbereye, araturika ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, maze umumarayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza atubaye iki Gahagari? Ntacyo utinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aryamye. Va hasi uvyure uwo muhungu umuramire mu kuboko, kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Imana ihumura amaso yiwe, abona iriba ry'amazi. Aragenda yuzuza wa mukuza amazi, aramiza uwo muhungu. Imana yacu ihabwe icubahiro. N'uyu umugore Hagari akiri mu rugo rwa Aburahamu. Murabizi inkuru ya Hagari, yari umugore yabyaranye na Aburahamu, yari inshoreke ya Sara. Igihe kiragera, Sara nawe asama inda. Hanyuma Hagari agaragaza agasuzuguro atari keza imbere ya nyirabuja Sara. Nuko Sara araraka, aramwirukana. Amaze kumwirukana, ari mu nzira, amazi Aburahamu yari yamutekereye arashira. Nagomba ndakubwire ngo inshuti y'umusaraba,
dukure amaso ku bintu, dukure amaso ku bantu, twiringire Kristo. Ntabwo nkubwiye ngo wanka abantu, ntabwo nkubwiye ngo ureke no gukora, ariko ikintu kidahinduka ni Kristo wenyine. Kandi ibintu birahera. Rero uyu munsi bishobora kuba byakuheranye, bishobora kuba akazi kawe kakurangiranye, ushobora kuba abantu bagukuyeho amaboko, ushobora kubona imiryango yagukuyeho amaboko, ushobora kubona urudandaza rwawe rwahombye, ushobora kubona nta nzira, usigaye muri zero. Ariko umuririmbyi yararirimbye ngo na nyuma ya zero irakora. Nanjye nje kukubwira ngo na nyuma ya zero irakora. Hagari ariko aragenda ngo amazi yari mu mukuza arahera. Amaze gushira abona neza ipfa ry'umwana wiwe ko rigeze. Aravuga ngo reka ndamurambike hasi, noye kuraba ipfa ry'umwana wanje. Urabona mu yandi magambo nta n'ukundi kwizera yaragisigaranye, nta bindi byiringiro yarafise. Ariko nagoma ndakubwire ngo dufise Imana igiruhura, dufise Imana itabara. Uyu mugore Hagayi aryamikuye umwana hasi, amaze kumuryamika hasi arindira gupfa, ariko umwana ngo ararira. Imana yumva ugutakamba kwiwe. Nshuti y'umusaraba, jya uririra Imana. Uzajya ugenda ahantu wiherere, usenga Imana, uyiririre. Ni data, ni papa, uyiririre, usohora amarira yo mu mutima, uyibwire, mubwizanye ukuri. Hagari rero Imana iramubwira ngo humura, ntacu utinya Hagari, ntacu utinya, byura umwana wawe umuramire. Haleluya. Aramubyura, aramuramira. Imana imukora ku maso. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka nawe agukore ku maso. Uwiteka gukore ku maso. Mu bundi impamvu nkubwira ngo turindirire muri Kristo, ni ukuri hari igihe ubona inzira zose zugaye. Umugisha nyamugisha uva muri Kristo. Reka Imana ijye ukora ku maso, iriba nirikama igukore ku maso. Hagari Imana imukora ku maso, iriba ryari aho ngaho. Iyo dutakambiye Imana yacu tubonera impande zose. Aho twe tudashoboye kubona, Imana ijye tubonera ahari umugisha mwiza. Nawe rero muri iki kigeragezo uri kuranyuramo, gishobora kuba ari ikigeragezo cy'urugo, Imana igukore ku maso, ubone uko wabigenza. Imana iganiriza umutima wawe, iguhe ikindi gitekerezo utari usanganywe, iguhe igitekerezo gisumba icyo abantu baguha. Imana igukore ku maso, ikubwira icyo wokora muri kino kigeragezo uri kuranyuramo. Inshuti muvandimwe, nuyirindira, nuyizera, bizagenda neza. Wowe uri kuraja mu bapfumu, garuka mu bapfumu, nta nzira. Mu bapfumu nta mahoro ariyo. Wowe uri kuraja ahandi hose muri Freemason, kuraguza ndetse n'izindi nama zitagira 12 mbi, nagoma nakubwira ngo ni muri Kristo honyine. Uri kurumva ko ikigeragezo cyawe cyarangira ari uko ugiye gusambana, ari uko wivye, ari uko ugize gute, oya, ndiko ndakubwira imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, inzira z'Imana zirenze ibihumbi. Twe zashira, abantu zashira kandi bakakubwira ko zashize, ariko ku Mana ziriho. Nshuti muvandimwe, ndakwifurije ko Imana yagukora ku maso muri uyu mugoroba, muri aya masaha, muri iki gitondo cy'iwanyu. Imana igukore ku maso. Kuri kino gicamunsi Imana igukore ku maso. Humura, wirira, biracyashoboka. Imana igukore ku maso, ikugaruririza ibyawe byari byaranyazwe. Nk'uko Imana yatabaye Hagari umwana we wapfuye, nawe uryamye ku musego, Imana ikuramire. Nawe uryamye ku musego, humura. Amagambo dogiteri yakubwiye ko byarangiye, no kurirangamiza Kristo. Hamagara Kristo, ubwire Kristo ati ni wewe wenyine sigaranye muri iki kigeragezo, ni wewe wenyine, ni wowe ufise ijambo rya nyuma. Iringira Imana, ihane. Hamagara Yesu, mubwire, mubwize ukuri. Ni ukuri birashoboka kandi biracakunda. Imana mu ijuru ibaho umugisha. N'iri jambo ry'Imana Imana yari yashize ku mutima kugira ngo dusangire. Abayumvise mwese, Imana mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze.
turagushimiye Uwiteka Mana Data bwirukiro bw'amahanga umukunzi wacu turi imbere y'inyonga zawe ndagushimiye kugira neza ko abantu bose bumvise iri jambo ryawe mwami Imana ndasengeye umuntu ari mu marira umuntu yahuye n'ikigeragezo cyo kubura akazi cyo kubura ivyiwe cyo kubura abiwe cyo kubura akabona yuko nta handi hantu afise ubutabariro umuntu aryamye ku musego yagwaye mu izina rya Yesu Kristo Mana ndakwinginze wongere gufukura iriba wongere kumukora ku maso umuhe igitekerezo cy'ibyo yakora umukure muri buno bugwayi umukure muri kino kigeragezo umurinde guseba murinde gupfisha biwe uko wazuye uko watabaye Ishimayeli ntapfe nabo mwama abantu bagwaye ndabasengeye ntibapfe ibyabo ntibigapfe mu izina rya Yesu Kristo wongere kubizura wongere gutabara nirukanye imigambi yose mibi ya Satani nirukanye imigambi yose mibi y'ikuzimu nirukanye ibitari mu ruhande rwawe ku bana bawe mu izina rya Yesu Kristo Mana manura ubutabazi manura imbaraga zawe hanagura amarira bariko bararira mu izina ryawe gera Yesu Kristo wa Nazareti ndabisenze nizeye Amen, amen. Imana ibahe umugisha.